Zdravo! Danas te vam reći kako da instalirate pretraživač Opera na svoj uređaj. Za početak, uverite se da imate instaliranu aplikaciju za preuzimanje. Ako ga nemate, možete ga besplatno pronaći u prodavnici aplikacija tako što ćete potražiti program za preuzimanje i instalirati ga. Kada se instalira, postavimo program za preuzimanje. Idite do podešavanja, zatim Mifire TV i otvorite opcije za programere. Ovde omogućite ADB otklanjanje grešaka i dozvolite nepoznate aplikacije za preuzimanje. Ako ne vidite opcije za programere, možete ih učiniti da se pojave tako što ćete otići na približnu, izabrati Fire TV stick i 7 puta kliknuti srednje dugme na dalžinskom upravljaču. Kada se pojave opcije programera, omogućite ih za preuzimanje. Kada je program za preuzimanje podešen, otvorite aplikaciju i koristite traku za pretragu da biste otišli na Opera.com. Preuzmite, pomerite se na dole i kliknite na dugme za preuzimanje na Google Play-u da biste pokrenuli preuzimanje Opera pretraživača. Nakon što se preuzimanje završi, kliknite na instalaciju, a zatim gotovo. Ne zaboravite da izbrišete instalacionu datoteku da biste oslobodili prostor na svom uređaju. Sada pronađite Opera na listi aplikacija. Da biste ga efikasno koristili, bit će vam potreban uređaj za prebacivanje miša za lakšu navigaciju. Kada podesite prekidač miša, bit ćete spremni da pretražujete pomoću Opera A. Hvala za gledanje. Hvala za